Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Balkan YouTube LM. Danas sam odlučio igrati šah, dugo nismo ništa snimili, ne, žao mi je zbog toga, inače imao sam školu. Dobro, da sada krenemo s tekmom, igramo sa ne znam kojim protivnikom, neko smiješno ime, E4, on je odigrao D5, ja ću to pojesti, to je po varijanti igra skandinavku. Kon C3, daje šah, igrat ću lovca na E2, dobro, se normalno razvijam, ćemo odigrati D4, možemo lovca ovdje, dobro, ne znam zašto toliko igra tim pijunima, nije razvio još sve figure, stoga mogu odigrati ovaj potez, to je dama D2 s ciljem da idem lovcem na H6, dobro idemo. Znači želimo razmijeniti ovog tu lovca, ako makne izgubit će topa ovdje. Dobro ljudi, znači on meni napada, a pojest ćemo to konja. Sad ću pojest lovca. Dobro. Sada da vidimo šta dalje. Ajde, ponudit ćemo mu na izmjenu ovo. Damo. Čovjek mijenja. Ušli smo u završnicu. Ne stojimo tako loše. Solidno stojimo. Dobro, on želi pojesti ovog pijuna, tu stoga ga moram maknuti na ovo polje. Želio bi mu maknuti lovca s ovog polja. Jednostavno mi smeta, on igra ovo, Onda ću razviti topa, ću staviti na liniju. Zatim možemo ovako. Napadamo lovca pa neka se izjasni, dobro mijenja. Ok ljudi, on manevrira konjem, znači ušli smo u završnicu igre. Sad treba vidjeti šta ćemo napraviti. Da, interesantno na onom krilu možemo šta? Možemo staviti ovdje topa da branimo pijuna za daljnje. I da stavimo oba dva topa na liniju, pa ćemo vidjeti šta dalje. Opa, znači igra konja tu želi pojesti ovog tu pijuna. Ja ću mu konja napast. On se zeza s konjem. Konjem je duboko zaglibio. Ja ću odigrati ovako. Dobro, napada ovo tu dva puta. Moram braniti ovako. Ako mi odigra ovaj potez, da, to želi da mi potira ovu figuru da bi mogao pojesti ovo, ali upitno to. Ljudi moji, ja ću ovo pojesti. Neka on pojede ovo, moram onda maknuti lovca. Ok, pojest ćemo ovo lovca.
Dobro, on jede ovo tu. Znači sad smo izjednačeni po pionima. 5 protiv 5. Šah je, znači šah. Imamo šah i ako se makne možemo li mu pojesti ovog pijuna, možemo. Možemo ovo. Sigurno branje ovo. Dobro, znači možemo pojesti ovog pijuna. Ja imam još samo minutu i 29. Po vremenu nisam dobar, previše sam razmišljao o potezima. Opa, znači napada me lovca. Gdje ću ja s ovim? Ovdje moram. Moram ovdje, iako izgleda smiješno. Morat ćemo brzo igrat, ljudi, ima malo vremena. On učvršćuje konja. Dobro, ja ću napast ovog pijuna. Opa, znači napada mi dvostruko lovca. Da li se mogu negdje kloniti lovcem? Ne. Moram ovo braniti, idemo kraljem. Samo 52 sekunde na vremenu. U stici smo s vremenom. Hop. Ljudi, sad se protivnik zezno. Sad je vezan na ovom polju. Morat će izgubiti ovo. Sad smo bolji. Idemo polako prema dami s ovim pijunom, žuri mi se. Opa, ne. Ljudi, veliki previd. Strašno sam previdio sad. Ostavio sam topa. Nevjerovatno. Šak mi je, moram gore. Idemo. Dama. Šak. Da vidimo šta ćemo postići, ljudi moji. Padamo dama. Išao na krivo polje. I ljudi, to je to. U matu je. Znači mi smo ga matirali, osvojili smo 7 bodova rejtinga. Igrat ćemo još partija šaka ako hoćete ovako za snimanje. I to je bilo to od ovog prvog klipa. Pozdrav, vidimo se u drugom. Planiram još snimati igrice, dosta stvari. Znači još možemo i neke skečeve i tako, preko ljeta će biti novi klip, a to je to, ljudi. Doviđenja. Vidimo se u sljedećem